ke behlanganeke hostel ntambama nalensizwa bese ibuza ndoda kukuphi ekhaya uphi umama wakho bapha abazali usuka kuphi le ndawo lensizwa le yayisuka eShowe no le ndoda le ithi ikhaya kubo kuseshowe wayesethi akunginike inombolo yomzali wakho bani osekhona umzali wathi cha ubaba ngisenayo umuntu okhona umama phela unginike inombolo ke yocingo lwakhe sike sixhumane naye ngeke ngimfonele lo mama lo umama wakho hayi le ndoda yale yaphethe angafuni ukuveza ucingo ukulikhipha ucingo ukuthi phela inike lo baba lo baba lona wakhandleka waphatheka kabi lento yalomfana yamhlupha wazizwa lo mntwana esemfaka ngathi uyamzala wamkhathalela wamzwela waba nenhlanhla nje lo mfana ukuthi abe nomuntu omzali owendoda ozokwazi ukuthi avela amsukumele lo mfana lo amkhathalele no lo mfana lona impela agcina golozile ethi akanayo ucingo lukanini hayi bo mfana sokuphele 5 years wona uye ekhaya usebenzi khona futhi lapha ufuna awunalo nocingo lukama wakho hayi ngeke ndoda ayenza ama plan asenze indlela shuthi ke kwagcina ke lo baba ke enze ama means ukuthi hayibo alithole ucingo lo mama ekhaya hayi ngelo nhlanhla uthola ukuthi bakhona bamaziyo lo mfana bagcina ucingo ke bagcina balizama ka bathukhuthuzwa baze balithola hayi no lo baba lo avela fone lo mfana engazi ukuthi ubaba usethola ica afonele ekhaya cha mama sanibona ekhaya bathi yebo mntanami cha nginenkinga lapha kunengane la sihlala nayo lapha esifuna umsebenzi eneyinkinga nyane ezincane manje lengane usibanibani ngizokuthuka ingane yakho manje ngifuna ukuthola ukuthi ngempela kwenzakalani mhlambe lengane kwenzakala lengane lena uhamba kwayo kwenzakalani istory sayo ngayo uyalwazi udaba lwayo njengoba nje ineyinkinga nje ingayitholi umsebenzi ngoba ifike la uyalwazi udaba ukuthi ifuna umsebenzi uyayazi ukuthi kuphi na kwenzakalani ngawo avela athi umama usho leyo ngane usibanibani wathi yebo wathi lalela la mntanami angikwazi ukuthi ubani kodwa ngiyacela ukuthi ungangitsheni ngalo lwabishi lo ngane lo angifuni nakuyibona emhlabeni ngayisola nokuthi ngangizalelani ukuba ngavela ngayibulala ubaba lona shaqe ikhanda athi awathi nje leyo ngane nje ungaphindi ungifonele ngayo lo ngane ngisho kuthiwa ngabe isifile ungangitsheni ngalo ngane leyo ngane loyo ngiyinyanya kabi ngiyidingi na kuyidinga kulomusi ayihambi ilungile ihlala lapha right ihlala nani lapho wathi yini kodwa mntanami wathi mama yini kwakhuluma kabuhlungu kangaka enganeni yakho yayizala kodwa wathi ngizala impela leyo ngane kodwa ngidingi nokuthi ngiyibone la ekhaya leyo ngane leyo yangibeka isandla yangishaya la ekhaya yangibeka isandla so angiyidinga ihambe futhi ngeke ilungelo ilutho iyofela lapha entabeni hayibo ayalibona lolu sizo ubaba wathi cha ubaba wavela wakhathala wakhexa imkhono hawu umfana ohlonipha kangaka bakithi umfana esiphila naye kanjena ophila kanjena udaba lwakhe lubhlungu kanje washa unini hayi lo baba lo wavela sukeleke alivala ucingo athi okay ngiyabonga mama avela sukeleke alivala ucingo ambize lo mfana wemfana kanti awusho ngane awusho nje wena washa unyoka hayi lo mfana abakazi ayile athi hawu athi wemfana wami awusho ngani indaba engaka wena kwakwenze njani khona usiya kanjani isandla kumnyoka kumama wakho ekuzala ukuthatha phi lokho kodwa wangenwa yini mfana hayi lo mfana naye abakazi inkosi yamaxolise avele adilalela la mfana lalela la mfana ngiyakudabukela ngizozama kodwa ukukusiza kunenhliziyo nje kunento ekimi ethi mfana wami ngiyakuzwela mfana wami usemncane ngikubona uhlonipha ngakukhonzile ngifikelele lento ukukukhonza the way mfana wami uphila ngayo la ukuthi awulengane lena nkosi yami incane kangaka yaphila kanjena la lokhu ithunywa abantu kanjena sengathi ngathola umsebenzi ophilayo kodwa ke manje nami ngiyathanda ezami ingane ulingana nezingane zami ngiyathanda nami yami ingane ukuthi iphile ibe nekusasa and ngiyabona futhi ukuthi mangibuka indaba yakini baba wakhe akasekho and njengamanje wena umfana kodwa ukwazi ukuthi kwenzeke lento le lalela ke mfana wami ngizothatha izinsuku emsebenzini vele sengizongena elivini ngithatha izinsuku emsebenzini sizothi mhlawumbe ngolesihlanu bese sikwela sihamba siye show ekhaya kini
sike solikhuluma lolu daba emawakhe ngoba wena wavela wasuka la wahamba weza la eThekwini nahlule wangayilungisa inkinga nobiza nomndeni wavela wasuka wabaleka weza la eThekwini. Hayi lo mfana lona anqabe athi athi lo mfana wamlalela la mfana ngifuna ukukusiza mina ukuthi ukwazi ukuthola umsebenzi. Hayi lo mfana ke becocisana lo baba avumeke lo mfana ahambe lo baba lona athola usuku angene bagibele eTaxini bashone eShowe. Mabefika eShowe edolobheni bafike bangena esitolo koBoxer bafike bethenge ngoba phela ekhaya kufanele ukuthi uma undoda kade ungekho ubuye ungaphethe lutho. Emfundisa ukuthi mfana wami mawusuka la edolobheni uye ekhaya afuna ukuthenga ukudla uthengele unyoko uthengele izingane zakweni uthenge yonke into ngoba uyasebenza kade ungekho. Wathi lalela ngikukhombisa mfana ufike wakhithiza lo mfana wakhithiza izinto engabe kuthola mhlawumbe ziyadingeka ekhaya wasefika ekhaya. Mayefika ekhaya bafike belikhuluma udaba babelikhuluma lolu daba hayi lo baba ahlale phansi alikhuluma amncenge lo mama hayi kuze kuzwele kulo mama ngoba phela Nkosi yami wayakhe yasika ingane yalala kuyena ukuba umuntu wesilisa kwakweba nzima ngoba umuntu wesilisa impela uxolela ukufa kodwa ngokuthi umama unomehelo waze kwazwela nanokuthi ubaba kangamazi ongakwazi ukuthi amncengele ingane yakhe ukuthi bekwazi ukulungisa inkinga kuze kwakhe umuzi wakhe kwazi ikusasa lengane yakhe wazwela kunina wamxolela bathelelana amanzi nalo baba wabonga lo baba wajabula kakhulu bavuka ekseni kwayiwa kwabuyela emsebenzini. Uthe mayesefika inkinga uthe mayesefika emsebenzini komsombuluko emmise egethini wayesethi umlungu esezoqasha abantu bakhona ubalandile abantu wathi yebo wakhona. Uthe mayesebuya egethini wayesethi lo baba nayi le yansizwa ekhona engiyitholile wayesethi umlungu ya nangoku umuntu engimfunayo mlethele angene ke lo mfana abuye ezosebenza la ekhaya. Cabanga umlungu uthe ngalesa sikhathi uthi akamfuni lo muntu kodwa uthe mayesefika eseyibuya ekhaya eselungisa izinto nonina wathi umlungu nangoku umuntu akamfunayo wabuya wasebenza namhlanje namanje uyasebenza unenkinga wakhile ekhaya uyindoda. Bafowethu asingalokuthi ukuthi sihambe sithi siyofunana nemisebenzi le sibe singalungisanga emuva sihambe sinyile emuva sephume enyova sephume silwe nabazali ngoba ayikho into sobuya nayo.